kayrap turganda men kızmatın öter yüreğin. Dikenek nurcu barçılap, tilimdim balı tamçılay, diziltip yazgan ırlar ama dik degen elge şamçılar. Kırdağım gece kırdağım, ırlarda öçüm barçılap, esetsiz ötken yıldardı men estezem жүрек жаншылап. Екі о сөзді табалмай мен елеңдеп тұрам қалтырап. Жаңылбай о бүгін салайына, туғандар жорғыңды да қойшы қамшылап. Жар менің мекенім қадырыңа қашан жетемін. Елімді беріп өстірдің мен етін алып кетейін. Деміңді біраз сезгенде деңіздей толқып кетемін. Қадырыңды естесем мен қалаған ойға жетемін. Bozadır elin suaktı sen boz bunun cayla vetegin. Karanın o kımbat men için ay kızıl carıqağılar senden getemin. Bayga vardı kanıt bayga. 22 Mart günü gün menen tündün teңелген günü. Ertengden başlap gün uzarıp tün kıskarat. Buna bala çakan menen bugün çoğun bayramlı toz okup turabız. Aydan aman bolup, жылдан ezen bolup, emdigi жылкы şu Noruz bayramında tınç aman ezen, baktılуу gündörde ötkörüp toz olaylı. Kudayım mamleketibizge tınççılık bersin, önügü yoluna düşsün. Kızıljar aylığız ilgerten beri Kırgızstanda Kızıljar sapkoz bolup жүрgende daima öt Kırgızstandın, Soyuzdun ötmö Kızıl tuğların jеңip algan ayıl. Kızıljar ayılыбыз daima Kırgızstandın астында болчун. Азыр дагы жаман эмес. Кудайым мынакей балдарыбыз талачылыкта, мал чарбачылыгында жакшы эмгектенип, шунчалык астыга жылышып атат. Şu балдарыбыздын дагы иштери астыга жылып, пешенеси жарык болуп, elibizin Kırgızstandın önügüzüne şu salımların koşsun. Kıyınçılık zamanda bir gelinden azan üzen balası olgan eken. Günlerden birinde okat kılıp bereyin dese hiç nersesi yok. Anan keyin bayağı gelin ne kılışın bilbey baldarıylap çırkırap turgan eken. Anan keyin gelin Kırgız үйün ortasında kazanını azıp, kazanına 7 kara taşlı salıp, şakıratıp, kaynatıp, arılaştırıp, baldarını aldap, buna tamak pişirip atat, buna tamakты pişirip atam dep, baldarın sorutup oturgan eken. Baldar işenip, oşonu karap, ıylaşıp, anan keyin uktaşıp kalıptır. Uktaşkandayında baygan şakıratıp, kaynatıp, anan keyin baldar uktap kalgandayın gelin kapkak jağıp koyup, anan jatıp gelin uktap kalıptır. Ana bağa Kudaydın Әмірі менен, ерте менен балдар койгон açsa, şu sümелек пайда болуп калыптыр да. Ошондон бери şu sümелек уланып келип аткан экен, ошону биз да улап келип атыр. Биз да келиндерге өткүзүп беребиз. Керексиз бала чакалышты.
ya. İşte nasıl adam önüme ne çıkarttı? Haydi. Arasını da ösüp jata tağ altınдар. Eli sonun, jeri sonun, Akkalpakto Kırgızistanım. Eli sonun, jeri sonun, Akkalpakto Kırgızistanım. Uy dedi. Almaştırbayım Kırgızistanım. Irıska üyüm tol seken, Irıstı eldin içinde, ay baldarım aman bol seken. Irıstı eldin içinde, ay jakutum aman bol seken. Bakıtqa bakıt konus eken, bakıtqa üyüm tolus eken. Baktulu eldin içinde, aygıstarım aman bolsa eken. Baktulu eldin içinde, ay komşular aman bolsa eken. El yurtum aman bolsa eken, deydi eken. Navruz майрамы бүткүл мусулмандардын багы жаңы жыл майрамы болгондуктан биз дагы ушу Кудай буйруп насип этип мына өкмөт менен айыл кеңешибиз менен биргелешип мынакей ушул Наvruz майрамы өтүп жерге айылыбызга жаз келип мынакей дыйкандарыбыз дагы ушул жазгы тала жумуштарын баштоо алдында турабыз да анан бүгүнкү Наvruz майрамын уюштуруп элибизге бир жакшына маанай тартуулап Кудай буйруса элибиздин ушул кадырман аксакалдардын башын бириктирип элибиздин айылыбыздын ушу куту болгон нуру болгон аксакалдарыбыздан бир жалпы элибизге дыйкандарыбызга бир акбат алып берип Кудай буйруса ошо дыйкандарыбыз талаага дыйканчылыктарына баштоого чыгарын алды ушундай уюштуруу иштерин кылды да. Oturan aksakallardan, el yurtun, yübelelerinden kırkçılık oldun, topluluk oldun, zamanlık oldun, Alatakan'ın ömrü uzun bolup, baktulu oluyorsun. Osan değil, hükümetin ayrı işi de jakşı oldun, eşlerden kam oldun. İşte vatkan baldarının ömrü uzun bolup, elge jakşı hizmetlerdi kılıverdiler. Buna jakşılıktan verdim. Baktulu olanlar. Arımaşkanda dala boyunu bağlığa
ушул ачабыз. Ага чейин дагы дем жейт. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selam alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Сүмөлөктү жаңы ачтык да, ачкандан кийин сүмөлөктүн бетинде момундай көрүнүп атат. Эгер бул жагынан карасаң, мынакей дарактар, анан кийин мөмөлөп турган дарактар көрүнүп атат да. Бул деген эмне эми? Биз азыр мына мектепте өткөрүп атабыз, уюштуруп бул сүмөлөктү. Анан биз ушундай ойлоп атабыз да, мына дарак, анан мөмөлөп тургандары демек бул биздин баягы мугалим мөмөлөө дарак деп коет эмеспи? Бул аха биздин мөмөлөрүбүз, мынакей Кудай буйруса биздин балдарыбыз сабакты жакшы окуп, биздин билим сапатыбыз абдан жогорулап, биздин ушул окутуп аткан балдарыбыз эртең элге, жерге кереги тийген инсандардан болуп өсүп, абдан көп ийгиликтер жаратат деп ойлойбуз. Могу тарабынан караганда бул деген момундай көрүнүп атат, момундай тоолордун силуэти түшүп тур да, мына үстүнөн чокусунан вулкан атылып аткандай сезилип турат да, момундай карагандачы. Аха, анан биз ушундай ойлоп атабыз, демек аха бул тоолор биздин кыргыз жери, Кудай буйруса бийик тоолор, мынакей вулкан атылып атат. Кудай буйруса жергебизде тынччылык, элибизде бейпилдик болуп, анан Кыргызстан гүлдөп, өнүгүп өсөт дегендей түшүнүп атабыз бизчи могуну карап. Kankenin taytorun çapkanı. Kayran elen kanikey. Kelgenlerden ge buğup. 8 kan yurttu çoğultup. Toybere tekende buğup. Ayabayın ağan sal demi. Taytorudan budandı. Irım kılıp bul toygo. Çabayın dep kal demi. Arbadan arsa çemberip. Ayda terin al demi. Kürüşten kürep çemberip. Күндө терин ал деми, суу тузу каңгана, олоңдой болгон кара чач, төбөсүнө түйүнүп, эрден синген каш көйүн, эркектин кийим кийинип, темирдей өңү көгө